Una, karoy ko magpasalamat itaton magagahong, magiloho, nga itaton Santo Rosario, nga ginhatag kaamon nga higayon, o pang-Germano yan ang atuig. Ikaduha, karoy ko magpasalamat tayo yung atanan, ang mga binuli, damo ang mga nagdurulit ini, nga maging manilang puso ini nga aton pagsalinoro kita aton patron niya ang adlaw. Ang panorhi, ang aral ni aton pamilya, nanginimitar kami haliyo in simpleng saro-saro, dili akong opisina, Gibaw-Libot Street, dili barangay 10 mga tanan, inootro ko, maupay nga patron, nga maupay nga adlaw haliyo. Thank you, God bless us all.